i da zna čitav svijet šta su oni od nas radili. Došlo mi je jednom u glavu da treba tu nešto nedostaje našim najmilijim, treba nešto da se uradi. I onda sam ja pokrenula tu akciju. Moj je cilj da se moja želja ostvari. Da za svakog šehida što veži ove bijele nišane, da se oštampa svako ime njihovo. I da zna čitav svijet šta su oni od nas radili. Ideja je marame za šehide koje piše za Srebrenicu umjesto vaših grlina naše marame. Prvo sam oštampala svoje najmilije, pa sam oštampala za maloljetne od 17 godina na dole. Znači, to je bilo još mlađi i tako sve dalje. Dok sam došla do 800 marama.